وقت یا ٹائمہ منیج کتمکا وحدہ کیسے منیج کتمکا آئی بزنس کیسے ختم بھی رو مستری سرمایہ کیسے انسان ورا مطلب واحد ہے نا اسی مثالہ یعنی مذہبی صورت ہاں واحدہ اہمیتی ہستے ہیں اور جدید دور کیسے ہیں علم تھا ہم ہستے ہیں ماں شروع کرنا یہ بری اسٹوڈنٹ یا نا مطلب اسٹوڈنٹ ویسے ایجوکیشن کیسے سہچار قسم ہے نا تو وقت پروفیسر یا واجہ ہاں مطلب فارمل ایجوکیشن یا کیا کچھ انفارمل نان فارمل فارمل ایجوکیشن ہم شکو دا ٹائم طرح مینیج کرنے کی لوٹی نا تو صوبہ بعدیں ہفت بجہ واوا پادا ہے 8 بجہ برو کلاسا پیریڈ وائز کہتے ہیں دروئیں چیزیں تو وانے 2 بجہ پدا لوگا کا ہے آرام آباد پدا روئے اگر استادی روئے کسی جائے اکیڈمی روئے لینگویج سنٹری روئے وانے نے اگر نا اسٹوڈنٹی اہم ہوتی دومی کہتے ہیں صوبے دومی روچے آئے کہ وعدہ مینیج کرنے کے واسطہ دوران شبانی دی ہوم ورک کا صوبہ پدا تو یہ فارمل ایجوکیشن ہے نا کہ تو ٹائمہ مینیج خود کرنے شیطوں کا باقی انفارمل نان فارمل آئی ہو ٹائم نہیں مطلب فارمل تو کا 4 دیواری ہے مطلب ٹائم طرح مینیج کرنے کے لوٹی انفارمل فارمل ہماں کے تی سوسائٹی اچھی طرح کیسے چی رسی نا تو ہم ادھا نندے پاد کائے تی نوٹیبل تی کیسے استاد ٹیچر چی کنا تو وہ اچھا ایجوکیشن حاصل کرنے تو یک اسٹوڈنٹی واسطہ مستری چیز کا کنتی اور ٹائم مینجمنٹ ہے 2 مہینے میں کو منتر سرمایہ داری مثال تھا تو 10 کروڑ روپیہ ہم کیسے جائے انویسٹ بھی کا بلکہ تو ٹائم نہ دا ٹائم مینیج نہ کو گوڑا 10 کروڑ تی کیسے پتہ زیرو سر رہا ہوں ٹھیک ہے نا لازم تو وہ دے کیسے اچھا اسلامی طورہ تو بچا اسی چلو ایک فلسفے ہر کسی نہ سمجھی کہ 5 وقت نماز کی ایرکو تگیش آپ وحد سرائیں نا تو پتہ بچا ٹائمنگ چونا نا مطلب پجرہ تو پاد کا 6 بجہ نا 7 بجہ تک تو نماز کرنے پتہ یہ درمیان بناہیں گے پہ تاکہ 2 بجہ کہ یہ زمیندار رہوتی زمین نہ دکاندار رہوتی دکانہ بزنس مین رہوتی بزنسہ پتہ 2 بجہ کلو کی تری ٹائم ودا تک تو نان ور ریسٹ کرنے پتہ عصر کیسے نماز ہیں عصر نماز اور مغرب نماز درمیان پتہ ہم پیریڈ کم کی کم میں بھلنے عشاء گو صوبہ نماز درمیان پتہ بلائیں گے پی ای واسطہ کہ یہ تھی آرام ٹائم ہے ٹھیک ہے نا نہیں اگر تو یہ ٹائم مینیج مکہ نے پرس کا ٹھیک ہے نا اگر تو دکانداری ہے زمینداری ہے اسٹوڈنٹی ہے استادی ہے ہر کس ہے گوڑا تی ہم کار بار تی بزنس تی وانا گزانا کی ادھروں کیسے گوڑا ڈسٹرب با باز جوان شرف ذرا چونکہ واجہ اوتی صاحب گپا وحد بابتا لازم وحد ردو بند دیا وحد ترتیب دیا وحد سر منیج کنگ عالمی ہے انسان واسطہ وحد پدا بے بہائیں یا قیمتی ہے یہ بنیادہ کہ یہ وقت صحتی کے رو آسات دوبارہ اجبر نئے یہ ایک بلائیں چیزیں بعض چیز کہتے ہیں بلے وحد لیمیٹ ہے وحد مدت یا سا یہ بات پدا نہیں تھے اور دومی اشیاء کی قدرت قانون رہبندان چکے واجہ گوشے کہا آو دا ہم ایک رہبندی ہستے ہیں روچے درہا گوش ما روچے بکا شپ بوگ روچ بوگ بیگا بوگ نیم روچ بوگ سرد بوگ گرم بوگ قدرت نظام قدرت سسٹم تھا یا قدرت وقت نظام ہمیں وحد حوالہ بچارے یک ردو بند ایک ریگولیٹری استنگو تو میں ستا وحد کے قدرت ہما چیزیں گپا جائیں یا ہما چیزیں ہمارا پیش داری تو اللہ ہمارا آئیے اللہ فالو کرنے کی آئیے رندگیری کرنے کی تو یہ بارہ ہمارا سمجھی گی زانے گی ماگیشی جس کریں واجہ مہمان ہم بولا جائے تو اس نے سرپتبے کو واجہ بعض اہم ترین گپ جا وحد قدر حوالہ ماترا ہمیں جستا پدا ہم کریں کہ وحد قدر چچو علمی انسانی واسطہ کجاں بھی مردیں واسطہ پدا وحد سرا فیصلہ کنک کجاں وحدہ کجاں فیصلہ کنک سک علمی وحد کے گوزی پدا فیصلہ کار نہ دم وہ ما ٹیم فیصلہ کنک وہ ہلٹ بوا یہ بلائیں چیزاں کہ یہ موقع صرف فائدہ چیز کریں یہ بابت چیز بشے بن چکے واجہ گب جا شما وشگا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ یک انچی چیز ہے کہ تی یک زندگی ہے یک اہم چیز ہے اور ٹائم مینجمنٹ مطلب یک انچی چیز ہے کہ یک دنیا تا یک کامیابیں اور ناکامیں مردوں میں تا آگا تو ڈیفرنس سے پکش ہے تو مین ڈیفرنس ہمیں درکے کہ یک کی ٹائم مینجمنٹ کرنا گئے اور دومی نہ کرنا گئے اور بعض مردوں میں دا انچے ہستے کہ وقتہ اور ٹائم مینجمنٹ انچو زوری کہ روچانی حساب زوری بعض ماہانی حساب زوری آکے کامیابی مردوں میں سیکنڈ و منٹانی حساب اشر زوری انچو گوشن کے بعض کامیابی مردوں میں ہستے کہ آئینی مطلب یک منٹ ان کا قیمتی ہیں کہ ان کا ویلیو جوڑ بھی
ما منی ऑब्जर्वेशन हमें बूता कि माँ दिस्ता मखलूका को इंटरेक्शन बूता इंटरनेशनली माशर दिस्ता तो बाज़ चक्कर तो दिस्ता कि कसाने कार मर्दम आया आउटसोर्स करना जी लेट से मना एक घंटे ये डेटा एंट्री कनेगी है माँ ये समझें कि माँ घंटे ये मैंने दी डेटा एंट्री पे कनी शायद बेहतर है माँ $10 है या क्या आउटसोर्स पे कनी घंटे ये वास्ता और ये एंट्री ये पे कना है पर जब माँ जानी कि मनी जिंदे एक घंटे ये वर्थ चिंक सके जी हमार वोचा के इंसाना ये चीज़ारा जानत के मनी जिंदे वत एक घंटे चिच्चू कीमती और आई कीमत चिच्चू के शार वोचा शियाई कामयाबी है सिलसिला स्टार्ट भी और आ वक्त ज़ाया कन गए बच्ची और टाइम मैनेजमेंट या कंची चीज़ें टाइम मैनेजमेंट है था ये चीज़ नहीं कि तो दुरें रोचा बसकार पे का ये बेसिकली टाइम बैलेंस तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने की कहते ही वान के टाइम बतर वान की है मतलब वर्जिश टाइम बतर वर्जिश करने की है कार टाइम बतर कार करने की है नु मैं मखलूक़ात नहीं मिस टाइम मैनेजमेंट के मिस मैनेजमेंट के ये वाला भी के वर्ग टाइम बा कार करने कार टाइम बा वानगे टीम वादगे कार्य कने गुड़े वड़ा मिस मैनेजमेंट भी हो तो ऑर्गेनाइज न जिंदगी है था और अमे वड़ा तो पदमन ने तो मैं सोसाइटी ये था मस्तरे वजह इशे के मार टाइम है कदरा न जाना ये चीज़ वो अम्मा वो थी रूटीन है था ऑब्जर्व करना कि एक मर्द मेरे तो टाइम दे वह 4 बजे पुज्जगी जागे हम मर्दम लाजम 4:20 तो 4:10 के ये जागे या दावत उदगे दीवान है उदगे चीज़ें इम्पोर्टेंट है मर्दों 4 बजे कुछ 6 बजे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट है मर्दों 8 बजे टाइम दाता दीवाने 11 बजे मर्द पैदा का 10 बजे पैदा का तो शिशी जानक भी के अम्मा वक्त कदरा नजा न गए और वक्त तो कदरा न करने वक्त ही कदरा भी न कर तो ये मतलब ये कामयाबी या शर्र सोसाइटी है और एक डिस्टर्बेंस सोसाइटी है तो ये फ़र्क है जी बाजवान जी शरफ दरा वक्त कदर हल्लमी तो माँ बेचारे दे माशुतकी मुल्क का बेचारे दे माशुतकी कौमा बेचारे तो हानि वहद कदर को था और डिसिप्लिन बाबता गब्बू बता रहबंद कनक वो ज़िंदगी तो का मैनेज कनक वक्त को जब वक्त मना ची कने की यूँ हल्लमी वक्त छूँ तो कार्मर्स कने या वहदा चे जवानी बढ़िया कार्मर्स कने वह तरह पता ची दम तो आधा वादा बदें अवालिया कार्मर्स कने या रदें अवालिया तो ये तरह आई नुकसान बुत काम वहद लिमिटेड है ज़िंदगी इंसान महदूद है इंसान साल उम्र महदूद हैं अद हस्ते और आइए हम गेश बुत न काम तो लाजम मर्दम एक्सपायर भी या पदा मर्दम आजिज़ भी बाज़ चीज़ें नौजवानी वरनाइया को तो काम पदा पीरिया को तो न काम वरनाइया बाज़ चीज़ें को तो काम तो ये बात हम गेशन जब उस सब अंचू के वहद कदर बो गए मैं प्रोड्यूसर बलोच खान हम इस सवाल करना गए जी मतलब के इंसान कर वहद लिमिटेड है तय करा अर इंसान कर रहा नु शर्त के तो वहदा तरजियात या कि कुजाम कारा कने क्या कारे फ़ायदा ज़्यादा मतलब दिलगोश कनक अलमी की कुजा नेमा कने मतलब हमें वहदा तो मुख्तलिफ जगह खर्च को तो कने तो कम में कम दर्जे कारानी सड़क को तो कने आवदा तरह हैसियत तो आवदा रिवार्ड हम तर कम रसी तो बुर्स तरह दर्जा सरा कने आइए बढ़ गए मतलब ये तरजियात इंसान है तो का चिच्चो अलमी के वहदा जवाने बढ़िया कार मर्ज बेकम जी इशिए मिसाल ऐसे के तो सोबक वापाद का है तो टाइम मैनेज करने के वास्ता तिकर टाइम टेबल है हस्ते पर्स का वती जरिंदे जैन तो का माँ चुक सोबा 8 बजे वापाद का माँ पर्स का रवा वती दुकान पर्च का ना मिसाल अगरी या ना पर्स का तरह होमवर्क की असाइनमेंट की तरह दाते जी तो असाइनमेंट मुकम्मल करना भले बाज हंची मर्दम हवा दिसते का सहचार कार्य परी करने लूटा ना सहचार इशिया का यलदा आइया का इशिया का यलदा द्रोह 4 असाइनमेंट आई ना मुकम्मल हुआ बायद इशे की तो टाइम आने मैनेज का भाई हश्ता तक नोहा मन ये कार करेगी नोहा तक दहा मन ये कार करेगी दहा तक 12 ये कार करेगी 12 तक 2 ये कार करेगी दुआ कैसे में नान वारा पता थी रेस्ट टाइम कहते हैं नहीं तो उसे मैनेज भी करना पंची कार है अपारी में का बल्कि शाम रन वास्ते बाकायदा वक्त फिक्स भी का टाइम ना मतलब तो सारी मिसाल है ना रोज दराए गए रोज के दर के रोज वो नऊश थी ना रोज रो मगरिब नहीं मगा नहीं तो ये रोज दराएगा बगैर तक मगरबा तक तो चिंचो एवेल कुत कने टाइम बा ना टाइम बा चिंचो थी हक का इस्तेमाल कुत कने टाइम वो रहोगा नऊश थी ना अगर तो इस्तेमाल कुत न को वो तो नुकसान रहो ना अगर ना रोज दराएगा तो गुरूबा तक तो पाए दी चीज को तो ज़ाहिर तो दे मार रहे हाँ चुक तो तरक्की पसंद कॉमन अच्छी को ना डेवलप कॉम हस्ती हस्ता जिंदगी वहाँ जहाँ हम यूरोप होता माहिर अमेरिका होता
یک مائی وزٹا او دا مردم کو وابا انچو پاد کھایا آئی ہوتی کاپی دستا ہیں ہوتی آپ دستا ہیں میٹرو آر رہو گئے بسار رہو گئے ٹیکسی آر رہو گئے ہوتی چاہا ہوتی کہتے ہیں جوسا ہوتی آپا میں راہ وارت رہو ہوتی کہتے ہیں آفیسا ٹائم با کہتے ہیں ضائع نہ کنتے ہیں ٹھیک ہے نا آئینی ٹائم چونکہ منیج ہیں لہٰذا ہاں چونکہ شما پیسر مثال دا شما کو تو مردم ایک سے 4 آبیا آ کیسے 5 کہتے ہیں یک گھنٹہ ہی کیسے زوال کا یہ گھنٹہ بلائیں اہمیتی ہستے ہیں آمول کا تو ہر کسا گندے تھچا گئے رہو گئے اور 8 گھنٹہ ہر کا کار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا من گوشا نہ منا ملازمتی برسی بلے یہ ڈیوٹی پیر میں بھی نا تو ماں کی ڈیوٹی نہ دیں ہم کار دیما نہ رہو تو ہمیں واسطہ ہر چیز کے ترقی پذیر ملک ہیں یا ترقی پذیر قوم ہیں 21ویں 22ویں صدی ہم آتنے ہوتی کہتے ہیں ہچ کت نہ کرنا دنیا واسطہ بلکہ دنیا آیا واری نہ گائے نا تو ہمیں بھی سمجھ کے یک لوگی تو کا 4 برات ہیں یک نشئی ہے نا یہ نشئی پتہ دیکھ صحیح براتیں کمائی سرا کیسے گزارے گا نا واتیچ نہ کمائیں ماں ہر چیز کے ترقی پذیر قوم ہے مئی حالت ہمیشہ ہے نا میں ویکسین ہم یورپ جوڑ کہاں میں بجلی ہم یورپ جوڑ کہاں ہوائی جہاز گاڑی گڑی ٹی وی ویلان وغیرہ ہمارے جوڑ کو نا تو نگین دے کہ ماں ترقی کیسے پذیر ملک ہستے ہیں ماں ایک پنسلی ہم جوڑ خود نہ کریں نا وجہ سے کہ ماں فنکشنل نہیں ماں ٹائم قدر نہ کریں مطلب موٹیویٹ نہیں ٹھیک ہے نا موٹیویٹ نہیں تو ذمہ داری زیرہ کیسے واسطہ تیار نہیں ٹھیک ہے نا اگر آفیس کیسے 9 پچی بھی ماں کیسے 2 بجے رہا منی آفیسر مانا ہی چھان نگوشی پچی آواہاں 2 گھنٹہ لیٹ کرنا تو ہمیں واسطہ ٹائم کیسے مینیج کت ماں نہ کتا ماں مرچی کیسے آت کا یہ اسٹیج اٹھ سکتے ہیں اگر ہم ٹائم مینیج کتے مرچی ہماری قوم وڑا ماں ہم کیسے دیم اٹھ سکتے ہیں ماں ہم ترقی کتے گا ماں ہم ایجادات کتے گا ڈسکوری فلان وغیرہ ٹھیک ہے نا بس جوان جی شرف درہ ہم بے ستران بو گئے وحد بابتا کہ وحد چون گوازی نہیں ہے وحد چون قدر کرنی ہے وحد چون ریدو بند دیا کہ پرچہ کہ وحد قیمت ہیں وحد پتہ نیت ہیں اور وحد مارا ہر آتا لحاظ کرنے کی اور دنیا دیماشتی ملکاں وحد خیال داشتا اور مروچی دیماشتے گا بلے ماں وحدہ پاس کرنا لوٹیں وحدہ گوازے نہ لوٹیں وحد کے گوزی بلے پتہ میں جندم گوزی مطلب معدوم دے کاریا فنکشنل نہ بیم دو ای بابتا ہمارا جی ڈی ایم علم چند تو انو زودتا ہم یوروپا شتا کہ جرمنیا 22 ملکان تی وزٹ ہوتا تروتاب ہوتا مطلب آپ دے مردم تو سی او 5 روچا کم از کم نزدیکا دیستے گا کہ آنی زندگی معاملہ چون انچے صاحبہ وحد والا چونکہ واجہ ہوتی صاحبہ ہم بازی مثالے دا کہ ماں فضول ہستے ماں چونکہ تو گپ پیجا کہ ماں 6 بجے اسے ماں 4 بجے سر بھی بلے بری بری ماں 6 بجے بدلا یا گھنٹے ساریاں ہو رہے ہیں مشکا نچتے گئے ہوں ہی معاملات ہوں ایک راستے ہیں الٹی اور یہ وقت زیاں ہو کہ ایک مردم سے 6 بجے کار شروع بھی مانگا 2 نہیں مر رہے ہو کہ بلکہ ماں کار جلدی بھی وقت وقت ضائع کریں تو آؤ دے معاملات ہوں میک رہا تو کمپیئر بھی کریں تو چھوٹے فرق کے کہ وحدے حوالہ خاص کر کہ ماں وحدہ گوازے نے مرچی نوشا ٹائم پاس کرنے کی ہمارا پلان جگہ رہو گی ٹائم آؤ تو ویسٹ باس کریں ٹائم تو پاس بھی بلے کہ پتہ ٹائم نہیں تھی وہاں اگر انگورے تو مثال اچھے بڑے گندے جی مطلب اما تو وحدہ بیسیکلی اما میں جو شما کو کہ ٹائم ضائع کنک یہ ٹائم کلنگ تو ہم میں کہہ رہا یہ کامن چیز ہے کہ ماں ٹائم پاس ہے واسطہ دا نشتو تو عام مردم کے گوشی میں ٹائم پاس ہے واسطہ دا نشتو یا ٹائم پاس کنگو گوڑا اسی مطلب ہے کہ آوتی وقتہ ویلیو دے گا نا مطلب او دا یک مردے اگا ورزش کا نگائے یا جاگے یا نشتہ ندارہ کا نگائے یہ نگوشی کہ میں وقتہ وتی گوازے نگاؤں یا ضائع کا نگاؤں آگوشی شی وقتہ میں سکہ گاؤں مطلب ڈیفرنٹ مطلب ہیپننگز بو گئے شی مردمہ تو گپ شپ کنے شائن شے سکے مطلب وہ دا مطلب مین فرق ہمیشہ ہیں چونکہ واجہ گوشت کے اما مطلب آ ٹائم میں مینجمنٹ ازانا اما ٹائم میں مینجمنٹ نزانا واج خدا ہے وہ درسے نہیں واسطہ ٹائم یک حساب کرتا نا یک روچے اگر منا رسی دنیا نے یک وڑا رسی دنیا ہر قوم رسی سو پر تو اما ٹائم با در کے پما بھی اما ٹائم با در کے اما ٹائم با شب بھی بلے ای دورانا تو شی ٹائم چکا پروڈکٹیوٹی گین کنے چونی ریزلٹ پروڈیوس کنے آیا ریزلٹ تو مطلب کارے بابتا کا بگوش ہے یا وانگے بابتا بگوش ہے یا وتی ہیلتھ حوالہ بگوش ہے کہ تو چی پوزیٹیو یا سوسائٹی یا کمیونٹی یہ کنٹریبیوشن حساب بگوش ہے کہ تو چکا ہمیں وقت تا چکا ریزلٹ پروڈیوس کنے پروڈکٹیو تو چکا ہستے تو اور چکا پروڈکٹیو ہستے تو ہمیں کا مطلب ٹائم میں مینجمنٹ کرنا گئے بزن اگر تو یہ پروڈکٹیوٹی کم ہے مطلب یک روچ